inhloko lo madam bengayilindelanga le anyway ngiyabonga ukuba phakathi kwawo lo yintombi yakwaRhadebe kulindiwe igama all the way from Vereeniging umama kamama Mangwane umihle ngumzukulwana ngiyabonga bazalwane nami ndiyatsho ndithi uJesu Kristu inkosi kodwa ntombi ungaphinde uyenze lento yenza umuntu noko uyakwayicwa yaqona ndiyabulela bazali ukuba phakathi kwenu ngabantwana bami aba ndihlala ndinabo imihla enkosi bonje